Chief Minister na akoi santi handle halaknaba laukalak pa step khuding magta manipuri gi praja ama oina doga political party ama oina so yam welcome tawe yam harau ba phawe adubo most interesting party karino harakanda khoni yengadaba se sumaina hairaga laiba matam se yam sange chahi ama makhai phare ado ahan bada haigi base hill and valley tongan na union home minister na yengsalagani athuba matam da santi hanjal halani haidana haigi bane han ba peace ki manipur gi lenga ki mai kai dagi haigi base adagi achauba statement ama oina koi miam gi akanba pressure lakpadagi election mamang da kanna taksalakpadagi center gi mai kai dagi election hek loibaga koi santi athuba matam da hanjal halakani haidana mu haigi bane election loiraba matungda amuk kari tawre haigiba mayam do thabak tam to onthoktrabadi kari tawre miyam sina question tawnaba matamda BJP gi mikhal mai paklaba matungda makhoi gi 100 days program haidana lei adugi manungda most important priority ama oina logani aduga manipur gi thoiba ngasi gi conflict irang punamakse koi 100 days ki program se da hape harga khwaidagi maru oiba moina lawraga irang se athuba matam da loisal hangani haidana haigibane ado hojik sumaina commitment se piraga lakhibane ado ngasi so amuk within 5 to 6 months ki matung da amuk santi athuba matam da hanjal halakani na mu haire first 100 days ki akhoi magi follow up na karino adugi akhoi ground reality report to so prajana soidana khangningam akhoi su khangninge do aduna adu oigre sumain tawdana hairaga lakbasina miyam sidadi awabasi akhoi ngasi makso adumak mayoknaraga leiribaneba do masine reality haibabo haibana ama oirakpana ama ado anyway santi bu hanjal halakani hairadi madugi step to so afabane adumaina akhoi expect tawraga lakhibaneba adubu thabakta bangthoraktabagi waneba aduga amana Honorable Prime Minister na Manipur da lakpidaba haibase masi political party punamakna amadi Manipur praja punamakna akhoi masida yamna nungnang ba mapu ise yamna eagerness ama leirise masi karigino hairagadi akhoi Home Minister khak laaga Home Minister khak unaraga yaba nateba adudi laibak si Prime Minister lairamdrasu yarabra magi tongan ba portfolio ama khaido isi kaidona na bagi damakta noba kari maram gi noba magi mathaudang role and responsibility magi duties to as a leader of this nation mana tawham thokpa magi duty discharge tawga dawribado adugi role and responsibility si loina khenari baneba Union Home Minister na piba appeal ga Honorable Prime Minister na tawba appeal ga ani se aidi mabani gi weightage si khara adum difference leigadra khalle Home Minister na visit tawrabadusu phatte haiba nate afaba site kya ama leirangani adubu effective oide lakani numit 10 days ta lakani amu hai 15 days ki matungda amuk lakani hairaga lakhidabneba election hayeng hangsitne hairakanda sidaida hapta kangjai bungda election campaign lakhibaneba election campaign kana amata political party punamak amata tawba yaroina kanna thingba thamingai maraktuda BJP na chauna election campaign tawraga akhoi leibak sigi irang siga mari leinana su nattana election campaign gi akhoi admain tawraga lakhiba khongchatneba aduna yamna akhoi mistrust amongst ourselves ama yam chauna lei asi ma leire aduna hairibase adudi any XYZ amana thaba khudingmaksi loina tawba yaba oi taragadi asuk yam ba tongan ba portfolio leirami se karigi wahan thokno masi question hangningai asoba mo oeba Honorable Prime Minister na lakpiraga magi healing touch ama magi adugumba console tawba ngamba wahai khara along with concrete planning khara yawre hairakanda miyam sida both sides sida appeal tawraga mana ungtang visit tawraba matamda mayamna penadriba khoirang khoisaunaribase khara su phani sauningi ba mi du da haiba wadu di taning oiba sauba khara pharaga khara taptharaba puning leitaba mi du da karigumba khara haiba haibase mi du na taningani launingani aduna cooperation puraknaba dialogue process lakna na bagi achauba lambi ama yat ka dawribneba
ꯑꯗꯨꯅꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯃꯥ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯏꯔꯥꯡ ꯐꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯇꯥꯏꯝ ꯀꯟꯖꯨꯃꯤꯡ ꯐꯦꯛꯇꯔꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟ ꯔꯣꯜꯗꯣ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯔꯣꯜ ꯑꯦꯟ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯤ ꯂꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯨꯅ ꯑꯣꯚꯔꯑꯣꯜ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯠ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯃꯍꯩ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯁꯥꯗꯅꯦꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯣ ꯂꯥꯛꯄꯤꯗꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯧꯅꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯔꯊꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯋꯥꯗꯨ ꯉꯥꯡꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯀꯦꯂꯤ ꯀꯟꯚꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤꯗ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯁꯃꯁ꯭ꯌꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯀꯣꯛꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯊꯥ ꯑꯃ ꯆꯨꯞꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯡ 4-5 ꯆꯨꯞꯅ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯉꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯍꯔꯥꯎꯔꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯥ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯈ꯭ꯔꯗꯨꯗꯤ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯁꯨꯔꯦ ꯑꯍꯨꯝꯔꯛ ꯁꯨꯔꯦ ꯃꯥꯅ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯈ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯂꯨꯔꯤꯗꯤ ꯉꯥꯡꯉꯤꯕ ꯋꯥꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯀꯦꯂꯤ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯝ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯔꯛꯑꯕꯒꯦ ꯉꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯔꯤ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁ ꯄꯨꯔꯛꯑꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨꯅꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯟ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯝꯄ꯭ꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦ सिगुम्बा मयामसे मणिपुर की अखोगी अवाबा द पेन एंड एगोनी द सफरिंग एंड पेन ऑफ मणिपुर की मतंग द खंगबीदबा हाइबसे मसी मसी मतिक चाबा लीडर अमने हाइदना अखोइदि लौबा ngamde aduga the pain and suffering of the state of Manipur is also the pain and suffering of this country India haibase akoi prime minister na khangbigadabneba koi Manipur state amane apik state amane haidana akoi sumain tawraga yamna unequal treatment yam biased naiba moong da yengbase masi akoi yaningde prajana so akoi yaningamoi haidana khalle sumain thamje ai asi hujik aduk prime minister aduk lakpai su koi thudok de problem solve tawraga thena comment thamidinge bangkin da laksege fattaba ani comparison tawraga leigadaba natte afaba amaga fattaba amaga ani comparison tawba haibasi yam tangai phadabra haidana ai khalle any field in any spheres of our life aduna thokiba mamang thakta thokiba laibak thiba thodok oiba yai pamdaba untoward incidents kya lairamba yai punamak to the reference piraga lengak saswan tawba oi taragadi masi aikoi governance leitaba saswan amane haidana logani fattabada changdam naraga moideidi aikoina hena pharina noigi matamda su irang thokri dodi aikoigi matamda khaktara thokpra haina sigumba yamna responsible oiba leader amagi statement mandaba karigumba matamda BJP na hek aikoi utpa mami tai asigumba matang se urakanda aikoina yengadabase bad and worse ani sidagi akoi khangadaba nateba aduna hena phaba lengak saswan ama leinanaba mamangda tawramba singdudagi hena phagatnaba haidana adugumba khongthangdu thanggadra hairaga masagi safe side thijanaba akoi phattaba kaya kotkhatlaga example piraga masa protect tawnaba hotnabado maduna kaisu phaijo hairoi adu matamduda thokiba irangdudi ngasiga yam chauna khenaba layeba akoi su ahallaman kya amagi manakta chattana akoi akhang ahi kya amaga akoi tanajadana thijan humjan jadana lepa leitana tawjaribane akoi khangjayeba aduna hairiba punamakse masi matamduda thokiba naga kuki gi irang hairo matamduda naga kuki gi irang thokiba matamda aikoina ngasi Manipur da 700 square miles dagi hendokpa yadriba Manipur se sumaina oigideba ngasi the so called kuki community na Manipur haibasidi maitai haibasidi 700 square mile dagi hena lanthokpa ngamdraba adugumba valley manungda chaujaba valley manungda confine tawraga loijaraba moigi life ne haidana yamna usittana ngasi ngangi base masi reality da tara abaneba matamdu da thokiba irangdu da sigi thodoksi thokideba national highway ani akoi sumain tawram deba adagi amaga unaba yana daba dauna akoi ngasi tawnari se nakpak tanara tawrise sumain tawram deba fajana akoi tunghan ma moong amaneba maduda thokiba irangduga sida thokiba irang siga ani se comparison tawba sungya yaroeba ado si amalai aduna BJP na ikoi phattaba
थौदोक खरा लौखटलगा मधु मसा कंजनबा अखोगी ngaklau सिजनरे हारकांदा मसागी मथौदी तौद्रे हारगा कांग्रेस ओइना कक कक थिलंबसे मसी तौबगी महुत्ता अखोई शांति पुरकनबगी लंबीरोमदा माइ ओनसनबना फगद्रा खल्ले असिगुंबा अदुगा मसी अमा बीजेपी ना खंगबीगदबसे बीजेपी ना सेंटर अमसुंग स्टेट की बीजेपी लेंगाकना मणिपुरी प्रजाबो नेग्लेक्ट तौबा हेलिबा मखै बायस ओइबा नेचर से मसीगुंबा अखोगी स्टेप मदरली ट्रीटमेंट से तौरिबा मखै करी तौरकनी हाइबा मतमदा अखोय लालहौलुप लोइसन्नबा होटनरिबा इंडिया सरकार से मसीना हेना लालहौलुप मसिंग हेनगलकनबा मचाक अमा ओइनेबा लालहौलुप मसिंग हेनगलक्त्रगसु हानगी एक्जिस्टिंग ओइरिबा पार्टी सिंगसे अदुगुंबा अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन दा यावरमिबा मेंबर सिंगसे असोकि मतिक मसिंग हेनगलकनीबा अदुना बीजेपी ना थाइबा ngasi lang हुल्लिबा मरुसे मसीना हयेंग सिगी महै से अफबा सुंगोय ओइरोय मसीगी पांबी सिना हौगलकपा चावखलकपा मतमदा यालकपा महैदो महु चेनबा यामना पॉइजनस फ्रूट्स ngakta ओइगनीबा हयेंग अदुना लैबाक से खम थेंगना वानी अदुना इंडियाना मरुओइना बीजेपी ना अखोइदा सिगुंबा येंगिबा येंग स्टेप मदरली ट्रीटमेंट से तौरिबा मखै मणिपुर की इशू से नेग्लेक्ट तौरिबा मखै मणिपुर हेना हेना मई चाकनबा अखोगी मरु हुनबा ओइगनी हाइबसे बीजेपी ना खंगहनिंग ओके अखोगी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स तौना रोइसी ब्लेम गेम से तौरोइसी शांति लाई हाइब मतमदा कदोबगी साउदोइनो शांति लाकपैसे तसेंगना मक्ते कोइ पुनमंगना शांति दुनि गाइरिसे तंगदु लेता हंजलकपा हानै फिल्मदा लैबा यामना नुंगाइना लैबा अखोगी हानै पुनसि मरेन दुनि इसा इसा गी थौपांगदना तबो नॉर्मल से लाई हाइब मतमसिदा क्वेश्चन मयाम हमदे अदुम थोइ हाइब तारे नॉर्मल सी पोस्ट लाक मतमदा सिगी क्वेश्चन से अदुम लैरी हाइब तारे अदो कमाइन थमिनि बमकिंदर नॉर्मल से अखोइना कमाइन नै नबय हजि ओजाना मांगो थंबिखिबदा ओजा दुरेन जो थंबिखिबदा करम मखल की नॉर्मल सिनो अखोइ कनो तौरे हाइदुरा युम कई स्कूल काबा यारे हाइदुरा पुंसिगी अखोइ तोंगा तोंगा बै थौसिंग ड्यूटी पांगथोकपसे नॉर्मल सिने हाइदुरा अद सि समाइन हाइदो नॉर्मल सि अचौबा क्वेश्चन अम लैदेन सु तमे दो करिगी दमत मयाम से नॉर्मल से लाइब शांति हजले हाबदा साउरी से करिगी नो हाइबन कमाइन थंबिगिंग पॉलिटिकल पार्टी अमना लैरिसे करीगुंबा खरा तौननबगिदमक मियामगी सेवागिदमक अचुंबगिदमक लैबाकगिदमक इंटरेस्ट सर्व तौननबगिदमक्तने लैरिसे पीपल्स इंटरेस्ट तो अदुगी स्टेट इंटरेस्ट नेशनल इंटरेस्ट थबक तौननबगिदमक्तने लैरिसे कईमता हाइरोइदबा कईम ngangoidaba तुमिन तुमिन लैनगाय ओइरगदी पॉलिटिकल पार्टी अखोइ हांगदोमद्रसु यारे एग्जिस्ट तौबगी वहनथोकसु लैररोय अदुना पॉलिटिकल पार्टी अमना करीगुंबा लैबाक की लार्जर इंटरेस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन्स कंस्ट्रक्टिव ओइबा सजेशन पीबा मतमदा नत्रगना सरकार दुदा करीगुंबा लूप होल्स खरा लैरेना खल्लसे मदुदा हेना अफब लंबीदा पुन्ना चटमिननबा यानबगिदमक्ता मियामगी अपुनबा लार्जर इंटरेस्ट गिदमक्ता अखोइना करीगुंबा सजेशन खरा पीबा मतमदा वही खुदिंगी पॉलिटिकल ब्लेम गेम हाइदना हाइ तारगदी पॉलिटिकल पार्टी अमोइना लिंगनगा लैरंबगी वहनथोक लैत्रेबा करीमता हाइरोइदबा यामना जेंटलमैन सारगा तुमिन्ना फम्मगा अखोइगी स्कॉलर दौना अखोइगी तुमिन्ना लाइब्रेरी दा लाइक पारगा लैबा अखोइगी वा ngangnaba yadabdौना तुमिन लै तारगदी पॉलिटिकल पार्टी कौरमद्रसु यारेबा पॉलिटिकल पार्टी ना हाइरकपा खुदिंगमक ब्लेम गेम नत्ते पॉलिटिकल पार्टी लैरिबसे ओपोजिशन ओइना मरु ओइना लैरिसे कैदौनबगिदमक्तनो सरकार की मिट नाकोंग ओइननबा हेना सजेशन पिसलगा लैबाकी प्रोग्रेसिव ओइबा सोसाइटी अमा ओइरकनबगिदमक्ता अदुगी कैटलिस्ट अमनेबा मसोमदसु यंगहनिंगे अदुना असोइबदना पिक थल्लबा ngasiगी समाजसिदा मणिपुर दबु करी हिरमदा लौखटपा याबा पॉइंट अमता लैरिगेने हिरम अमता द लौखटपा याबा अमता लैबा नतेबा हुजिक हिरम खुदिंगमक टोटली फेल कंप्लीटली जेरो ने अखोइ मनिंग रोमने लोइनो हल्लगा चटलिजे हुजे सिदबो हाइददना तुमिन्ना लैरगदी कमाइन लैदोइनोबा कांग्रेस पार्टी दी अदुमाइना तुमिन्ना लैसनबदी ngमोय अदुना अखोइ सरकार दा फननबा मियामगी याय फननबा मतम मतमगी सजेशन पीगनी अदुगा इरांग पांबा सागतपसे कांग्रेस पार्टी नते अखोइ पॉलिटिकल माइलेज लौननबगिसु नते ख्वाइदगी इरांग पांबसी बीजेपी नेबा बीजेपी हारिबा पॉलिटिकल पार्टी सिमु ख्वाइदगी इरांग पांबा पार्टी लैरमोइबा इंडिया की लैमाइसिदा मोय हेक पानबा मतमदा नत्रबा लैबाक मई चाइसे इरांग थोक्तना मिसी मिना थोक्तना मिकअप मिराव खोन तौरिसे हुजिकसु
irang pam daba party am oitaragadi huji irang si loisan biyo irang yam pameba sigi sarkar se moina ek pan baga leibak si kainom natra kainom kadai waida adum kainom thoeba adu si punamak se yam haining de aduna matam mamada ban blockade am toina tawrame hai national highway sing se matam mamada national highway da yam ban blockade tawrame haiba haujikti ban blockade leiba sunateba karim leiba sunateba economic blockade leiba sunateba karim ta leitaba matam da BJP ge lengak sason sida ngasi di national highway sida kanam ta khongun taba yaba natramneba kanam ta chathok chasan yaba natreba khali moigi transportation gi moigi pochai puri ba essential commodities puri ba poto adu full security tawre harakanda adu tawri neba chathok chasan yaba natreba ngasi maitai amata akoi kanga tombi lan bangam natreba imphal dimapur lambi imphal more chatpangam natreba ngasi kanamata khongun tabangam natreba masine khenaba haibo adom da yam elaborate tawning de aduga hek haiba khoigi leibak ngak pase sentiment da chatkadaba nate akhoi si emotion na hen mangre sentiment da chatkadam nate emotion na pura chatkre hek haiba BJP na emotion do leibadagi leibak si nungsibadagi thora iba natraba ngasi gi samjaraba naharo lising kaya kaya na makuta khulai pairaga leibak ngakhala ise ngasi leibak nungsiba adugi emotion adugi sentiment duna natraba thora ise leibak kaiba yaroi haibadagi ado emotion si leiramda taragadi sentiment si leiramda taragadi ngasi gi BJP sarkar sida soiriba A to Z aswoibadana pik thalaba mayam se lan gi matamne irang gi matamne asukki matik awana taraba matam sida political party mayam ji hunnaraga leibagi matam natte ko support to san gadabane haidana Congress party oisanu atopa political opposition da leiba party sing oisanu government sida criticize amata tawdana full cooperation piraga aikoi ngasi bawda tha traunga se lakhibaneba masi aikoi leibak nungsibagi sentiment du leibagi neba leibak kaningbagi nungsibagi emotion do adu leibagi damakta neba ngasi government da full cooperation pira la amise adugi emotion do leiram da taragadi ngasi sarkar sida aikoi adukki mati criticize tawramgani ba makoi aswoiba mayam se phana soira bawbuda aikoina ngangda dana phajan bayaba phajallaga aikoina ngasi break pharaga leiri se nungsibagi ne leibak sida shanti na khwaidagi huji immediate step aikoina tawgadaba se peace restore tawbasine maduna aikoi blame game gi matam natte haidana akoi sumain tawbaneba do hairiba punamak se koi tawriba khuding makse ngasi ima ibel mayamna akoi gi naharol mayam ama kalli si so emotion nungsibagi sentiment duna neba ngasi sarkar sina honorable chief minister na asokki matik soira bawbada ngasi manipur prajana natraga punamakna kallaga leiri se karigino madusu emotion sentiment leibagi emotion sentiment si su yaudana ne masi keno leibak ngakpa leibak chalaiba yaroeba adagi amakhaka surbla do you have your dream? Yes, Libra. Yes, I also have my own dreams. Relief camp to Lairiba, more than 60,000 internally displaced people singdo. I think they all also have their own dreams too. I too have my dreams, you have your own dreams, they must also be having their dreams. Aikoi khakta miraba. Aikoi ngasi shanti hanjal hallo. Hairi si karigino. Akoi the emotional feeling ama lairi si karigida magtono. Masigi emotion po ise. Adugi awaba mayok naraba more than 60,000 displaced oiraba internally affected oiraba miyamdo makoi su mine they have the right to life with dignity which is provided by the Article 21 of the Indian Constitution. Supreme Court na hairimne the heart of life ne haidana the heart of fundamental rights ne haidana Article 21 se right to live right to life with dignity bhawba akhoi pibi bangam draba ngasi gi sarkar sina fundamental right bhawba akhoi de assure to bi bangam draba ngasi gi sarkar sida bo akhoi na kari atopa hainingai leiri ge hamni da aduna akhoi na ngasi akhoi gi punsi da aim and ambition ama leiba dawna akhoi gi dreams ama leijaba dawna Ichai now, Chili now, Marup Mapang Mayam, Imai Ben Mayam, the so relief camp to Lady Mayam do, Moishu Loina, Moigi dream mamam lady never. All those dreams were scattered. Masi the Parangzai the tire lady. Hariba Punamakse, Masi Punamakse, Hanjal Nabagida Maktaneva, Akoina government, Sida, Santi Hanjal Han Bio, peace and normalcy restored to Bio Harise. Santi Hanjal Halo,
हाइबदा वारौनिंगाई लेते क्रिटिसिज्म ने हाइना लौफम थोकदे पीस रेस्टोर तौबियो हाइद्रगदि इरांगसि मखादुम चथाहलो हाइगद्रा बाय कोइबो शांति हंजल हलो हाइबनेबा मसी लेबाक की लार्जर इंटरेस्ट ने फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट ने हाइना सुमाइन थमजगे